Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizohlukanisa ama-variables wethu phakathi kwezibalo, yabo? Naso-ke isibalo sethu sokuqala sithi kumele sithole u-L phakathi kulesibalo lesi, ukuthi u-L uyini kahle kahle kulesibalo lesi. Isibalo sethu sithi P ulingana no-2L ohlanganise no-2W. U-P kulesibalo lesi kahle kahle uyumjikelezo womfanekiso. Umfanekiso lo bakhuluma ngawo unqande, yabo? Manje bathi nje thina simele sithole u-L kulesibalo lesi. Naso-ke isibalo sethu ngisibhale phansi kuze u-L sizomthola kulesibalo lesi. Kumele sisuse yonke into engaphambi kwa-L. Manje-ke sosusa lo 2W kuqala sizovele sithi minus 2W ngoba phela bahlanganise ngo-2W thina sizomsusa-ke manje, yabo? Ngakhohlwa ukuthi okwenza ngapha kwelinye icala kumele uyenze futhi kuleli linye icala, yabo? Impendulo yethu izoba yini-ke manje? P minus 2 kuleli linye icala bese siyangale sesimsusile u-2W kuyosala-ke manje u-2L. Kodwa-ke bathe sifune u-L ayedwa, ngakho-ke kumele sisuse lo 2 ophambi kwa-L. Sizomsusa kanjani? Sovele sihlukanise ngo-2 kumabili amacala. Mase sihlukanise ngo-2 sobona ukuthi u-L uyosala ayedwa, yabo? Futhi kuleli icala impendulo yethu ibani? P minus 2W ohlukaniswe ngo-2. Sesitholile-ke impendulo yethu, sesiyazi u-L ukuthi uyini kulesibalo lesi. Saka P ulingana no-2L ohlanganiswe no-2W. Ngiyathemba lokhu nisizile kuze sibonane futhi. Bye bye.